Ang gugma sa tao conditional, apan ang gugma ni Lord unconditional. Mao nang ayaw katingala kung mausab ang ilang tinagdan sa imuha. Natural ra na, kay tao ra man gud sila. Kung maayo atong ipakita nila, maayo usab sila sa atoa. Apan kung masipyat pud ta, mausab na pud ang tinagdan nila. Dili pareha sa gugma sa Ginoo ang ipakita sa atoa. Kay bisag kapila pa ta makasala, dili gyud mausab ang iyang tinagdan sa atoa. Padayon lang gihapon siyang nahigugma sa atoa. Mao nang mas maayo ibuhos atong gugma niya kay dili gyud siya mausab sa atoa. Kasaligan ang iyang gugma, bisan kapila pa ta mulubad, ang iyang gugma way paglubad. Bisan kapila pa ta mausab ang iyang tinagdan walay pagkausab. Ingana ang gugma ni God. Mao nang adto na to ibuhos ang pagigugma kaniya kaysa iyang gugma na ay pag-asa. Apan ang gugma sa tao paasa. Mayong gabi mga higala. Ampog amping lang mo kanunay diha. God bless, to God be all the glory.